Sambil nunggu ya. Swastiastu, semeton sareng sami. Sambil ngantosan jebos manten. Iki yang nyarengin buku apa? Baca cerpen Bali online, keroyokan penucap saking suara saking Bali ya. Nah, niki baca cerpennya niki yang ke-100. Nah, niki mawinan baca diadakan baca cerpen keroyokan full time start from 12 ya, 12 kemarin pagi, 12 dini hari sampai 12 malam nanti saat nikah. Gitu yang coba makin ya. Mainten sing yang penonton ya dia balik yang mende Kang Bang. Mungkin titiang jagi ngwacen cerpennya Pak Aryawan Kencang. Pak Aryawan Kencang semeton pengawi senior puniki saking Klungkung menengnya nih tepatnya nih ring Bendul sapunika. Dajan kota nggih dumugi sinyalnya bagus biar ten macet-macet mawinan titiang ring pondok niki mewah pisan sinyal sapunika. Susumur ring suara saking Bali, Bang Li Sastra Komala, Pustaka Ekspresi, Sanggar Urat Wangi, mereka di sanesiosan tatkala tapi wali nika stan Pakuturan miwas sanesiosan nggih. Itu semua puniki sane dados media partner sejeroning kemargi kadi sapuniki nggih kawitin titiang. Pesisi Kute oleh Iketut Aryawan Kencang. Tengai tepat aine sedang ngenter. Biase kebus mekudus. Ombake mekepung-kepungan mekus nyujuh pasisi ane putih mulus. Jadi petang. Para torise mesasah menjemuh mapas matan ai metatakan sarung pantai dogan. Awakne kanti barak bing cara kulit guling. Mirip digumine kapah man menjemuh medeng-deng cara dini. Torise mekalukan ada ane nyatua mekedekan aja timpal-timpal nih. Ada sedap mepijat utawi mengurut tundone. Ada masih ane jalan-jalan menuju pesisi ngajana ngelorang sambilang nata cicing ane bulone gembrong. Kita masih dagang-dagangi pebriak pebrarak. Ada dagang minuman dingin, ada ngadap sarung pantai, dagang kacamata, dagang layangan, megenep endah, mikaten pipis para torise. Ani meliah ngembahin pesisi kutene. Uling tahun pitung dasa subuh kasub ring sejebak jagat. Tamuni teke sing pegat-pegat. Sing sandang sambat liune. Biase putih pesisi dangsah. Di samping ento ombak nih masih luwung nganggon main surfing. Mekudang pecentokan surfing kaden sube ada ngedini. Skup nasional wiadin skup internasional. Nak nyewang papan surfing liu mekite melajar surfing masih ada mayah per jam. Ento mekrane kayang jani pesisi kutene numiyik ngalup adane. Ya diastun subuh tain kebom teken jad mecorah. Yo Imam Samudra adane ajak konco-koncone. Nanging sing tain lakar nyerah. Setatu makenyam bunga
ngetohin jengah. Para tamune nu demen melali-lali, melila cita mai. Apa buin yen masan liburan, jag megejegan ramene. Imade mangsi dagang ngacungi ane wat uling suung kau itah nanjang dagang ane merupa togok-togokan ngajanang lodang. Sebilang tamu pakina tanjeno statusnya cheap price. Beli satu pak bu patung bagus-bagus. Nah, gitu iya kita metanje. Sing tain nawang kenjel sewireh tuah ene dogenan pengupa jiwane sedina-dina utawi payuk jakane serahina. Apa kerana ia kau kina imade mangsi sewireh kulitnya selam dengas cara mangsi. Sebilang wai keseduh kebus bahan mata nai. Mirip adu subo limang tiban ia dadi dagang ngecung. Subo kenyal ia ngasukang lamaran pengman dadi pegawai negeri. Kewale sing tain keterima. Mula kewah cara jani ni. Ngalih gae pang dadi pegawai negeri. Yen sing lapis gede. Sing lah nyamung dadi pengede. Ane lakar neng tengang jambote. Jagewah. Suatu hal yang mustahil gitu anake orang. Ento makade iya las kenah ni meceleban dagi dagang acung apang jidang meligen melibas sewai-wai. Pangjidang masih anggon mesesane ring Banjar sotaning dadi jadme Bali. Buado bayu deh. Petakon diketut kacrut dagang layangan ane wat uli seminyak. Konden tut ken-ken ditu. Buah ada payu. Pesaut imade mangsi sambilang ngelap peluh jidat ni aji topong ane sesai anggono. Subo mare man pengaruh absik deh. Tamu ni pahit-pahit janit pak tut. Nah sabar. Nya nawang bensep ada rezeki deh sambilang ngedatin layangani ani ngepir-pir tempuh angin. Imade mangsi ngelautang mejalan nuluh posisine ngajanang. Kebuse nyangsan ngutgut nyigit. Dagang minuman dingine batan punyan ketapangi lega mekejit. Dagangane lais lantih. Plait your hair, gitu loh Henry tukang pelintir, utawi tukang kepang bot makin tamune bajang-bajang, aja kedua ani sedang negak di biasa ngorte. Itu masih timpal nih, ani aja ke Abanjar nyoman santi, nu itah ngurut tundun Mr. Robert, tamu Australia, langganane uling bidang. Ane subopeng pitu teke ke Bali. Mekejang itah ngetipuk ngalih isin basang. Megarangin merde ane mesambah di gumini. Anggon ngidupin dewek muah keluarga. Pangyidang payuk jakane mekudus. Pangsing hidupe kanti layu dudus. How are you, sir? Imade mangsi makin tamu muani setengah baya ani sedak maca buku negak di bangku ni. Good, thanks. How much that one? Tamu ni mesaut sambilang nujuhang togog ani merupa nak mencar. Cheap, sir, cheap. Only 500,000 rupiah. What about 300? Tamune nawa. No. Sorry, sir. Last price is 400. Oke, deal. Tamune nyelok pipis di kantong celana nih. Where are you from, sir? Imade mangsi basa-basi metakon. Amerika. Pesaut tamune sambil lawan nyerahang pipis satusan pat-pat
tur nyemakin togo geani subo membungkus aji koran. Thank you sir, have a nice holiday. Imade sangsi nyalamin tamune. You're welcome. Tamune makenyam. Buku otonin beguling kena made mangsi marupayu dagangane. Ada masih anggono mayah singkreman di Banjar nih ane subo nunggak duang sangkepang. Tamu uling dije sing ada di ni pesisi kuda. Uling dije ada. Kedaut angob ninggalin keluihan posisi ini. Subo kelopah melah maknyah. Tongos nyah cara gula madu nih. Liu semute teke ngerunyung ngelidu. Nyangsan nyanjan nyangsan ngeliunang tamu nih teke. Ada pedidi. Ada masih ngajak pasangan, ada masih ngajak rombongan, utamane murid-murid sekolah ane sedap tamasya. Apu buin jani masan liburan, motor, mobil mekacakan cara sang. Dempet mederet di sisi marga nih, sisi kangin tukang parkir keprit. Tujuan anak kita kemlali ke pesisi kuda, sing je adelen. Tuah paman mebalik matan aine mekire engsep ding langit bedau. Warnane barak mesawang kuning ngelangenin pesaji. Sunarni ngeredep dur pasihe ane ngelencok sing ade nyamen pada. Ri sedek ente mejarag tamune lakar memotret utawi selfie ane tren sarejani ini. Ade unggah ke Facebook, ada masih unggah ke media sosial ane lenan. Mekebek ceklek ngoding megaya sambil lama mekedekan kakak kekek. Mula saja pesisi kuda ni luwung luweh. Mula saja miyik ni ngalup ngatih. Nggih. Punika cerpen saking Pak Tarian Kencang, penulis senior sastra Bali modern, sani memurde pesisi kuda sapunika, menceritakan tentang pindahan Pendek Kuda dengan keramaiannya tentunya. Ya semoga kita semua berharap semoga semuanya kembali normal sehingga pariwisata bisa kembali meriah lagi, bisa kembali normal lagi, semua kembali bisa bekerja dan ekonomi Bali bisa bangkit sepunika. Ya termasuk Tiang juga kalau sudah normal kan Tiang bisa kerja lagi kan, dan bisa berangkat lagi cari rezeki buat keluarga sepunika. Nggih dumugi ngiring sareng sami ngasti Tiang sepunika. Nggih malih pisan sukses semua punikiring suara saking Bali. Dumogi sukses kegiatannya, segalanya, semuanya Tiang dukung 100% apapun kegiatan dari Suara Saking Bali. Kutus partike tetap semangat sareng sanesiosan. Mogi yang widi mepice kerahayuan ringgiraga sareng sami. Nggih puputan Tiang untuk para pesanti. Om Santi 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 Om. Sukses semua.